Mental health, o le soifua o le mafaufau. O fia whaalau tele lau sila fia i le mental health. O le nei por kalame, o se tau mawhainga e whaasoa atu ai whaamatalanga whaalau e tele, e whaatatau i le mental health i le ngangana Samoa. Mō lo tātou atu nuu o lo o au mau i New Zealand, whaapea Samoa o lo fia maua nei whaamatalanga. O au o Dr. Ioana Mulipola, o au o le nurse, ua ova ma le sefulu ono tausanga o unga lua i totonu o le mental health i au kilani i New Zealand. O mata upu o le atala noina i le nei por kalame, o le a whaavae i loo i loa nga lue ai i le matanga luenga a le mental health. Ai whaapea fo i le mamalu o le au whainga luenga Samoa o le a au fia i nei whaatala noanga. E le au fia ai manatu malangona o isi tangata e sila fia le mental health. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi e mama, usi mai loa lau whaafunga. O le tatou por kalame o le atala no ina ai, pe whape fea o na mawale au au nanga le mental health. Po le whaelo atu au wala ese e mawhai ai o na mawale au nanga, a wale no fusila fia o le tatou atu nu. Fia lava e whaelo atu le whaatasimai o le fionga ia le maluto i lalo, e fisosoani mai i le whaamatala ina o le nei por kalame. Ia, malo whaafitai lau fionga na malu. Whaafitai mo le whaavanoina o le taimita wola o fionga e mo le ta por kalame le nei aso. Ia o le autu o le ta por kalame, ia e whapewhea o na maua e tātou tangata le au nanga a le mental health service. E whapewhea o na maua e tātou tangata Samoa le au nanga le mental health. Mana whawhai, lau whionga kāwale mo le whawhisiri, po lau sunga whai ana mo le whawhisiri. Ia o ke kalkongo o le mō nai o tātou tangata fo ile o mana o mi epso soani o no whawhita uli fo i ponga ngasi na mawhawhau e au wala e o umon tāpena ina mai fo e au wala e te tau na uia. O le au wala le o te kalkongo au le si au wala pe kasili anga ka ua o le fo mai fale ainga. A papea e sila fia le ainga wa iai sesi wa whainga i masela ko kilo. Wa iai ngis winga fo ile o stangata sesi whanau i po sesi tole ainga. E mawhai o ngā pukse appointment malea fo i mana lakto fo mai fale ainga. Pela ngā e whai eile assessment me whai esus o e ngā le fo mai fale ainga. A whape e kanga i akule fo mai fale ainga i eini a whianga fo ile o whika ule o na mawhau whau. Ngā tangasi o na mawhau longo winga e o le a mawhai o ngā au maise mana onga e anale e si referral. Ale fo mai fale ainga e a fo e ka ka moe nga mai se referral i mako makanga luenga o ngā ole a whai e whala kelele suenga ini a whianga ua iai ele ngasi na mawhau foi i e posisi whanau posisi le ainga o le si au ala e mawhai ei o ngā o mai nei tātou tangata foi i mako makanga luenga o le a foi le o le e mawhai a o ngā susu mai makanga luenga a whapea o kilo ako i eini a whianga po o māsalo pieni a whianga na mawhau foi se sulainga po le whanau e mawhai au ngā o mai na makomakanga luenga o mai whapea mai a mea o māsalo mia a mea o kilo ako whapea o le moe o whenua i solo e o ngā mwhai leo ngā whai o ngā whaakumule form whaakumule o le form i o ngā whai leo sina whaatala noanga o a ia mea o la koiloa o a whia tangata po la sila ko ai po ile kaka o ngā whaasosula leo ngā whai a ngā i le e fo i mako team e ka o le intake and assessment team e mawhai lau ka ame le form le o whaakumu i le vaenga ngai la ko kesu kesu e o a presenting issues here wa le wa foi wa mai ia ngā lai mawhai e o ngā kōle la kou le a inga pe kōle la kou ia le wangase mase mo se aso mase taimi e o koe whai e sina ko whaatatano mai lai ngā
a uma ia o ngari whelo I teams ia se o matariki ia o mākou ia o kai rāpua e fuafua ele mea o lo ngofo e tangata lea o lo alalai ia maamakai longa whai susuenga fu ia fu mai whapito o le mawhau ia le si mea o le a fo i le ED o le emergency department fo I le mino mo ava pe o a fianga I wai no le ai mawhainga o I ngā whainga o I ngā ia o kilo le mino mo o ia I fu ia ia le vaenga le soifua malolo inga le mawhau lo I kongo le iti o ngā kilo e la kou ia fianga o ia o ngā mawhai fo I leo ngana ko whaia ia sai ilinga sai ili ma ia o ngā moilo le amano fo I le whainga whaingi tong fitinga a o ia I le pe o ngā whakola I le si timinga o la koulanga ia ifo ma vai ma su e whaataltala noa ia puangi me mga mea sosongi ai le I koe fo ia ia tangata I tua runga ainga ia o isia meo pe o kirikilo ia o le kelfongi e mawhaiunga video o ia ia ngumela e a fo e ka o le crisis team ma ele crisis team tukala konga tanga nuenga fo I lea I po ma public holidays me mawhaiunga vili nu mena ranga nga o nga whai maile la kousia fo isi assessment e nungor ken fungi e o ngole ska mi funa leo mai e asia si mai e nga whai whainga mai la kou ma mai esi mi fero nga i mental health I le ua fia e ke le ai si a ua le mawhai o nga fo I o nga mawhai e o nga i o kakaka nga fo I nga ulu whale mai na mako service e po isi service ulo isi tu au kilang e a ua I e fso sangi mo ngai o kako ngaka ua kilo aku matanga I atu ua afia I whawhika au leo mawhau Ia malo sau noa. Ia o toe whaapopo atu le lisi lea na whai mai na sau noa mai e lau fionga. Ia o le si fo I au wala e mawhaina na maua e le tato atu nu ule au au nanga o I mo meo community services. Le e o iei po pe o NGO a whapea e iei se service fo I lele o le iei o le lau te whai mea whaatasi. Ia ewa ai atu fo I le service lea pe ye se mea o lau mo o mi ele fesoasoani ia e mawhai fo ela ele service na nga refer mai le mental health service ia o isi o mo meo community services ese a pe ela o le wins o le tele fo isi referral ia watu le mental health I o le wins fa pe o le alu e apalai le benefiti a te ua ia se me to tunga il mafau pe mo mi fesoasoani pe va ai fo ile au whainga luenga o pe e masalomia e fia mo mia se fesoasoani I o ina fo le sa wele kongeki le I totonu o le mental health ia o isi o haonga o isi o haonga a fa pe la sila atu le counselor po le school counselor e mo mia le fesoasoani ia o ina fo la sa wai fo le referral ia e tele ia sa no le mal ia ona o le mo sila fia ka ko o le a fa pe e mau e leo se si ua fo I ua soli tula fo no e lungo ala tele ia po kongo foi ai ngat fa o lima o angi kulanga fa pe nga e mai fo I leo a mai sa leo I lungo le fo I le a mai I makamaka lu nga fa suspenda e ape fo I le I ti mama wai o ia fianga ma fo le singa wala e a fo e ma fo e wa fa pe pupus fa le tonu ko le ai nga fe nga bili leo ia mana tua la lo sila fia la inga polan mele ko kupu ma fa fa o ta kata le ai a bea la le mai le ave ma mai le su su ia ma mai e no ni ti ia pe mai nge ma ko ta me ngai no le a fia nga le o ia I le singa a fu I a wala ma fa ia I o le manga nga le Ia, malo sau no ia pe o le wa eta wale le afia o le matanga luenga leo ia sa o le o te fapi atu la ile ia yo leo o le vili ele a inga o leo ia po ia se me wa va ai leo I se amionga po se tu manga wale talafea ngai
ia na iai leo e au mai le ia tangata i tono le au aunanga. Ia la ala ana afia leo o le nofoai, ia le malu. ia A wa a whapea pe ona e saunoa e mua lava lau GP, lau fo mai fale ainga e te fesili iai, pe awa ai ni ta mai suinga wa amatana na ali mai. Ia wa i le tato ngalu e i tono matanga luenga, o le ila wa mai tau, ia malanga wa iai vo isu enga wa whaianga i le fiso o tai o le mental health ma leo. O le tele lava ia au ia o nga lue ai le matanga luenga. O le tele lava o na i o tātou tangata e a mai a i lalo leo. Tusa e o mai ana i tātou tangata i tono matanga luenga wa a mai e leo. Mea whaapea. Ia o le mesili la wata ue la fionga le mata upu lea e sa o le lei e au mai o le si voi le au wala e au mai e leo i te tono matanga luenga. Ia o le la ala ona ofia ia leo mo mia le fesoasoani leo ona ua nofoai. Ua ia nofoai e le i te whaia se whaasaoa le ia. whaasaoa lo fina ngano ka wale ki sae mane ono o le kako ainga e mangkua e mai kau le leia e o kako makua o kau winga mai e roka lai kiki o loko makua ai a kanga e kulo matua ai mase atu nu unge o kako iai o iei se swinga i le ami o le kamai kiki i e sesi o le ainga i le masangi nga iai o i ngai ka kau o i loanga au no fwai a wona ngofo ai ai fai no le a wala e kau nga fai kai pe ngo fa koe e books appointment ma le a foi ma le fo mai fa le ainga a wa se su nga kiri le me ko le mai ia pole o mai o foi ma kanga luenga o e ale me ka o le walk in e walk in mai a mai ka o mai fa ku mo le form pa le me o kupu ia o nga ma kana fa ta kana no e pe kulanga nga e mo ngela o sa nga o le no fo ai e ka ko ku ai ai e kuno i fa pita o le ku le mai ka wanga i o i no ngai o i loa e whai si fōwhuanga i e masa i ni konfitinga. Ia. Wa ia le wa fia i mōta i mati i ngase ngase fo i na mawau pau. Ia, malo pe o lena e tā ua o le walk-in, peila o le self-referral, Ia, ia e ia. mawhai ai o e le tangata ia a whapea lo ua vaai atu wa ia ni suinga ia, o le alusa oa i le ofisa, Ia, o le alusa oa i le matanga luenga fesili ai, wa o le ia. fesili e mawai fo isi whamatalanga mo le anga i fuanga le iluma i le vaai pe a whapea wa ia ni vaai nga fo i e wa ia suinga i sesi o le ainga. Ia malo le saunoa lau fionga le malu. Ia le wa lawa ta wala le mela le o le awale no fuai. Awale no fuai pe ai ni swing ai ni si whamatalanga tā ua mo le wa o le tāmata upu o le whaailoa i le atunuu ia awala mwhai e ona maua le au le mental health. Awa nisi mata upu tā ua e mawhai e te tawana sila fia le tato atunu awala vale le vave lea ona maua o le fisosoani ma le mental health. E te tawana i loa le tato atunu whamole mole le maru. Oe e pea po ngā sai mana whaafsiri ana i le kūlanga le i ngi a fo i ngi e le sira fia ko tato tunu i ngi whakalanga kā ua. Wai e pea fo ngō whai a kolo i ai le ono ia ia ngu mela ka ole o mal se lau ale a fo ia le mental health e po se fu malo lo inga ma fau fau ia mai singu mela e ma fai ngo su kai wa o nisi nga a wala ka wa pe fa pe mo le nga fa ki ele ai nga se kai mi e o ai fo mai ai le chipi a la mo ia ngu mela e ka o ngu mela e ko kongu a ni sila la ko e ma fai ngo fa su kai mo se fa tala tala no anga online fa tala no anga ngo ke fongi o le singa me ka kaunga sina fia ka ko ko a fa pe e ai se me o kilo ko fa le to le pe ngo fa nga lainga nga o au mai e da fo en makanga lo enga se fo malo lo enga ma sia ia o lo ia fo en makanga o lo ia fo en lainga au ai e ku pulanga ka la vo
Wai pe ye afia ngal pulang kalmo ka pe le ole mama fo le a le so fu po le ola vaktu le fa fonga ngolo ye le na fa piko o umba nga ta pe nga e makanga le ngo ngi sila e so fu mano inga ma fai o nga fa so ka ia ka ko ai nga a fa si me o kupu le fia fia o le se me no e fa so ka ia e fo mai fa le ai nga ma fai o nga vidi mo me la nga o nga pai le fai mai se fa ta no ka uma ia ia afianga o ame o kanga ia kule ai nga wa sui ta tale ko se se fa na e ma fai la nga al o nga po le ma fai sa o ma nga le referral pai sa o ma nga le mo nga ma o nga o mai dungo ka nga le a nga i le soi fo ma no inga ia fa ka uai le se kongo fikinga wale wa afia mela nga e usinga fa kana ka ua ka unga o nga tau tona male ainga le si me ka kaunga nga e la ainga o le saunga le mu o le saunga le mu le ainga po tangata le ainga e ka ua le saunga le mu a kipito ko le ainga wa ai se fa le kongo a makang wa e ko nga me ko ba ko ka ai solo me ko kingo kongo le fale po pala vale po la vale po fa sia kule me ka moko i le hol po la se me o ka fo e tau fofo e fasi sesi o le a inga sani masangi o inga le singa me kaunga fai ke le a inga vidi sa olo ma leo leo vidi sa olo ma leo leo le kaiminga awala le saunga le mua le a inga ma le saunga le mua leo lo fati no le a fo i le o nga wa afia i e runga ma fo singa me ka ua le a inga o le saunga le mua le a inga ma le saunga le mu o le wa afia ma fau ia pe o kisinga o me ka ua ka kaunga sila fia le ainga ale me sili e ma ka ua le ainga a kupulo le fale me lave sa idi lo le fo sa idi lo le sosangi ai wongi ngof pa i pe o sa mo ta vale o ka ko ka mo le menga si o se kupe o failo se po me se mo se kupe o le vai fo mai de ai ka ua o nga i o i lo le ainga kilo kulo o me o le pale ngi ko kilo pale le ka fanga i Panga yoi mas ili so so pe ko fa ko ngau ye mu mela o Marcelau Pacifico Colfico e o nga fo ye mu mela mo wa fo e fa nga o talavo e o mon ka pe na le ha fa di si le bi si o mu mela nga bi sa o mu mela nga e ma fa yo nga mo o se so so e ma mai sa yo lo se mo ring ba o nga e po se bi fero fo i ma kom ka nga nga e ma fai longa wa koe wa ai le asu so ai ke pe pa so ai le ai nga mos patal tat no nga i nga no le po angi tonga fitinga wa ia le wa fia Ia. Malo sau no le malo. Io lesi mata upu fia fa popo. E le ngata mo le tangata le fesosoani mo le tangata le wanga se ngase. Ia o lo mo fo i fesosoani mo a inga. Ah. Ia e pe a fa pe o lo fia ma mo mia ele a inga se fesosoani. Ia e mawhai fo i ona vili ia numela ia. Ia na tala noa le ma fa matala ia ipo a ia ni me o fia mo o mia i le fesoasoani ua o loo tele lava ia NGOs po o le vaenga le o le o auaunaga ia le Pasifika o lē pei e sootaʻi ma le mental health e lē faapea la e fesili pe vili i le mental health o faapea o lae ua ia se mea o a foʻi nei o popole ai le tagata o gasegase e a faapea o lae fia maua le fesoasoani mo le aiga ia e mawhai foi ona vili ma talatalanoa i sesi o le matagaluega e faasino i foai po o fea le link e link ai aga i o i NGOs e mawhai ai na fesoasoani le aiga ia o lesi foʻi auala o le talatalanoa i le faifeʻau talatalanoa i le aiga ia i pe a faapea ua iai ni suiga foi ga le vaai atu loʻoloa sui a matalona popole ua e saʻolea lau saunoaga o la ua iai le suiga e faapea ia leai seʻi o le vaiaso lea seʻi o le vaiaso lea seʻi vavaai atili po le ale mea le la o mai ia a o le tatou galulue ai le matagaluega e tāua lē pei e foliga mai o lē tate faamamāfā lava i le tatalanoaga nei o le tāua a vaai e alo le suiga gai o iloa laia ia o leai ai lau GP fasauina foʻi no finagalo tavale tusai mane ua e moni a oe
ke le foʻi le galuega le alefa'afeʻau o lea ea foʻi e play kako community e mese kakogi community Samoa ma le Pasifika ua e mankua e leʻi o kako gu'u i gei e pei o le faifeʻau ma na ka'auloku pe o le kagu'u lea e ai le mea kikilaku le āiga ea foʻi maga'omia ai le fesoasoani a le faifeʻau au le mamā ongo le soifuaga leo kakou sa moa e mutu e iloa e sesi a mea o ai ua fāiga o le āiga i le fa'apikau i le mafa'o'ogagaga ai lea aua lē o e kalagoa le faifeʻau a fape mutu e iloa i gisi kagaka o sao i lapauga le akua ua o i gae maua mai ai le si fesoasoagi e le agaka i lē kufaleagaga ai mafai fo'i aga fesoasoagi tagata lea ua afia le mafaufau i gisi auala e mafai ai o ga sa'ili'ili malia ia se fofō e kakau fo'i le āiga o fa'akāua le galuega a le faifeʻau ia le si mea a fape fo'i peaga e saogolo kele fesoasoagi gai mai lasi ai ai ia NGOs o leo mau ke galulue ua makagaluega fo'i ia le makagaluega le mālō ia o what you call it o le non Non, profit yeah, organizations e non-government mafai organization, oga yeah. o makagaluega gai mafai oga fesoasoagi o le kele ia ele makagaluega pasifika lei ai a faapea fo'i ua leai se auala e mafai oga kalagoa mai ai i le makamakaluega fo'i lea i se taimi vave e mafai oga ui i le siga'auala o e fa'atalatalanoa uai ke lea ka e pe osi makagaluega le ka o le penina o le sigagaluega le pasifika o le siga makagaluega le pasifika o le galulue ma le a fo'i ma le mental health ia ma le ke lea osi e ka pea fo'i o le service mauli lakou o raukura trust te pea o o auvaega laga e mafaiga ui ai pea faapea megafia maga'omia soasoagi sa'ililiga akili o le ua fāiga i le aiga o lo'u iai foi mai lakou e mafai oga lakou fa'amakala'iga i so se gagana a faapea o se fa'afikauli fo'i lea i le ogo o le gagana ingilisi kulou e le o se va'ai maolalo fo'i lea le malo tatou atunuu ae o lo'u iai fo'i auaunaga faapega e mafai oga a faapeo e va'ai le foma'i ae o aku o se saiga le foma'i pa se palagi e iai lea manoa e a fo'i koke request ai pe koke mo le maga'o i se kagaka Pacific se kagaka e malamalama i kou gagaga po se kagaka e faiga tautala i kou gagaga se kagaka e iloa le ku ma le agagu'u ia o le kagaka ga e kauga soasoagi i le aiga a o lo'u iai service faapega o eke le ia service faapega e council teams e po council services fo'i le mafai aga fai le mo le maga'o ia o le kaimi e fai ai lea fo'i le assessment o le foma'i saufa'i e ma le kagaka lea a faapei ai se fa'aletonu le gagana i le aiga e iai ai le kagaka e mafai oga fa'amāmā i le foma'i i le gagana pelotalia po le a lava le gagaga ia o koe fa'amakala fo'i le aiga i le gagana Samoa ke le ia fesoasoagi pe o saogoa ia tavale ke le fesoasoagi pua ae a fai e le gofoa'i le kakou akugu'u ae ko'aga e sa'ili fesoasoagi ia ke loa o le a maua ia fofō i fa'afikāuli ua kula'i mai fo'i gisi fanau o le aiga. Malo saunoa. Ia o te whaamo'ia lau saunoanga le malu le tele o auaunaga ma fesoasoani mo le tatou atunu. Lau loa na tatou whaamawha foi ia le tāua o le language support. Po le auaunaga le fesoasoani nai o tatou tangata whaamalama ia ngase ma talanoa ma le aufaigaluega i le tatou lava gagana. Ua e fōlinga mai e malama lei ai tātou. Ua le iloa fo'i e taʻita ia, ua e tele lava i le galue ai tonu le matagaluega. E talanoa foma'i, lesi foma'i i latou wagagana. Ia na talanoa mai lei a taʻita lea le tatanofo atu e le iloa e le ma'i po a gagana la e talanoa ai le vaega lea. E sa'o lelei lau saunoaga o lo'o tele. Paua le mea o lo tatou le talosaga i ai fa'amolemole o lou te mana'omia se fesoasoani i e taunu fa'amalamalama mai fuala'au ia ma auga o lo'u ma'i ma mea uma e tatau na ou malamalama ai ua o te iloa e a'u ia a malamalama lei o tatou tagata i le gasegase ia ma fuala'au ma mea e togafiti ai le mai. Ia e leisa mea la tatou o so'o ai le foma'i ua la o lea ua tatou iloa e tatou togafiti tatou
Tātou ngase. Ia mo ngi sa mo. Ia, Mai pela o o le... le singa me Ia, ka ua, o le singa me pe sining ka ua le service le cultural support cultural liaison foi le clinical liaison support. Wai e pe o inga mana mana mai le ka ngaka le o fa i ele fala au nga ke ngua ele ngaka foi nga o fa inga o le fala au i le o la ingua po la ka mo flinga fala au lua o le mana mana mo le a inga I winga o le ngaka pe mo nga inga fala au ai e fianga foi le o le a ka mo flinga fala au pe inu inu fala au pe mo nga inga e ai winga foi e sa le masani ka mai le ka pe ole le pa ole le mo e da so ako fio pe ko le voice fe au le fia le voice fe au ai foi pe ka sami ko ki umba ia le o so pasui a fa ko foi le ko la o ngole o a fia ngai o le fala o ma ko a ula ko se pe lima pe pe sika le ki ka siri vai aso o ngol ka mo fainga ka ngaka le o le tong fai fi ngau ma le malo si o le foi o afianga o le fala o le singa me ka ua I kele le mga o mia so swangi le pe pe e mga o mia le ainga ai a paina vai e mala male ainga e le tu ingilisi le nganga fa pe tania ma me folo foi mai ele fo mai sa mo me fo mai ele se fa ainga ele leila wa ele leila wa maka o le iai pe o sesi mai makanga luenga le po le service le cultural services e fe so swangi da inga ia awangi ia se me e fai masalsalo ai e malama lelena ai ngai fala au o afianga o fala au e la ele malosi o fala au le o faunga tangata ia malo sau noa. Ia pei fo ela e whatsaula i le tapo kalame o le silafia e le atunu e pe whawhia ona auto wa mai le matanga luenga e taua fo le tatou ngangana a whape o la fia I lopo fea le service e anga ia la service la ia le ngale ia tangata whainga luenga Samoa la ito tonu au nanga e mawhai ona tala noa e au mai le whaasino mai po fea la me e te tauna vili iai. Ia pole mo le tā po kalame le malu. A whapela walanga o te iloa I la u research le sa whai. E te lea o le tatua tunu e le iloa le mental health service. Wa le ae whapea ia o le mental service lai o I taftafo miro moa. Ia o lai o I taftafo le whalemai au kilani. Ia le o sila fia le o tatua tunu po haisi au au nanga. Lai ai totonu o le mental health e au ngā mo tatou tangata. Po au nanga e olo o maua I totono le mental health service mo le sila fia tatou tunu ufa mole le malu. okay pa sidi avale e kele mangongo ai feso swani o isi services o le mental health ole o services ko le mental health kai pe funga maua le ka para mo foi le cultural services ia pe o le manga sa ngo fo I ona ia masika makalanga fo ia pe o la ko ule so swangi ia fo e fa malama le ngana pe a pa ia se ia fo se vai ngai le ngana ia fa malama fo I ma ele ka ko nga nu wa wale ba ngongo fo ai fo mai ba isi tu nu o lo fai su spenga ia lo ia va nga cultural services o mo ngisi o ka ko pepe o le kumauni e mangisi foi o le kol Pasifika. Ma o ka olo I foi le services kaumatua. Pe o la konga e whakama I ai le a foi le ngānuenga I le kū I le nganu a whape e whape o kule ai ngā foi le whaia le assessment forma e ma fu e ma sangi ang whape men forma I. Pe whape whea ngā makaraka kau tala noanga. He ang whape a kule o le fo mai ke manga o ia maka si te talo ko le ase pe o la o inga o I ai le maenga I ka o le kaumatua. Kaumatua lai ma whai o nga iai ko kongo le a fo o le assessment leo tu sungo vel fo mai. Pe la o la kou e whaia si te talo ia e whai u fo si te talo. O la konga ruenga nga menga ni ka o la ko kaumatua pe o la konga e feso swangi I le a fo I kuia ka o le ngangu. O le si
O le se so le ia I ko kongo le a I o le o kongo le o le au vaenga I o peer support specialist kuso peer support specialist kuso ka ngaka sa a fia mo mua I le a I le ngasi o le mawhau peka ia ke o le ua malo losi ma o le e ui lava o isi o ko kero isi nga o la ingo la ko fala au ai wa vea no la ko experience no la ko le mea sa o ia la ko a mamai fu la ko fa fika o le mawhau ua mai ai la ko e fai ai a wa o ngā wa afia le fu o o le wanga sulu mai wa afia i le o i le fa fika o le mawhau o ngā luenga na la vanga le peer support specialist e ia la ko po kalame e po para me weka pe ore o ave ia le vaenga ia ave fa sama mali fa ka fa o le paka ia pe fa fainga la ko po kala me fa kala ko anga ke le ai si po kala me e a o pe fa fe onga ko mo le kelo fa fita uli e i le ma fa fa pe ore pe me io voices me ma penga wa e a nga fi tele le ma fa wa pe me la ko la ko lo nga mo me o le ka kala mai ko mo ma fa ia o le pēra le singa service vanga le ka o le peer support specialist so la ko ngā ngā o ngō lai sa ia I no la ko experience lai ia I no la ko experience men kupu ia la ko o le si vanga le a ma ko o le mga na wenga me ka o le OT o le me ka o le occupational therapist o la ko fu e se fu la ko mga wenga na ka mga wenga so so ngi fu ile o langa wa sumba leo langa o le kanga sui fui as uma kai pe o me foi e fai ngo e ai si kai mi mo o fai ngo kuka me ka ulima e ma me foi e ma fai e o ma e si ma fau o le kanga kale wa fie i le ngasi ai a vele ma fau I me e kai pe o me ka ulima e pongi me foi e o fai ngo Dala ma se ko nga be so songi na i ma nga e fai nga o lo no e ave fa kilo le e ave I tai pe me I mo me o paka mo me o tonga mau inga I ko e ave le ma fa o le kanga kale nga I le lau kele le ma le ola nga le ma me le ola ai como foi ave ese mai le ngas le ai I o le singa so so ngi kele le ma nga le o ti e mai sia ku langa e ka ka nga I le everyday life ka ka le au le a fia I le a fu I le ngasi le mafau ia o le vaenga foi na le au psychologist o psychologist ia pe o le lako makanga luenga o su enga o le a mio ma le mafau o le tangata toi fua o so le lakonga luenga ngai kilo I le a mio ale tangata malonga mafau kusala e afa pe o kikilo kula ko ua esele a mio o ese ko nga kulanga le we nga mafaido nga sa ili lo ia wala ko o mga awa o fapiko ilo la ko fa makanga no e fiso song e nga ka le au fo ia le mi o le ia pe fiso song I for kanga ka le e fo I le ma fau e a fo e swingi a wala fo ile e fiso song I ai onga wa a fie ele ma fau I le onga le fa mai e kele ia ngā nuenga le lei wa me fai la vanga psychology se o I foi ma nurses ia ngā sila fia ia makanga nuenga foi a nurses ia ke le alo la ko sao so si makanga nuenga ngi sila zai fo malo no ina lo ia ali I makamai tau si mai I le ngana fa Samoa ia apika ia ngonge kanga ka wo umonga le sitala ina I lalo o le a ia so fo malo no inga ni sila ngā lulue msangsangi ngai o kako kangaka ia ke lea ia foi kulanga I mole me o lea foi o le ngā luenga le pe o ka ue le kaimi o so le ngai vaenga I e mawhai fa pe yesi sila ai ngai mai ngasi ma fau ai ke walu o malosi a o manga o singa luenga fo ile ngā luenga e le whainga luenga lo I fo isi vaenga lo ma ko ngā lue o le usi vanga ma ko ngā lue ka pio ranga le ka o le work wise ma fai o ngā ave e ma ko le mana onga e possibly fero e ngole o la ko e so singa luenga a fo e mo kanga ka le fa so nga malos ele va pe o le whainga luenga pas kuru e kula ele vai
e mawhai au ngā lue whai ngā luenga fo le mo singa kai mi se mā no si aki i o ngā lule whanga pat at least lau mo sanga se lengi ala ai ai nanga pengi whiki se me whapenga ia mai sia au nganga kai pei o le a fo i o le pathways pathways wo lo so sang ia ma ko e la ko ke va ia ngai ma ko clients ai me ma nga oi clients we pe o fale ia mo ngi fuele ngi food paso po le ku kau mafa ia po le ku i ka nga wenga ia ma fai fo ngi so sang si va nga ia ko sa ili ia fale sa i po la si me nga lu fa kasi mo le work and income inga ia sa ili so sang ia wa ngai pa ka kele ia ngai baenga nga lo mo we so songi ma au nanga fo ko kongo o le mental health i so se ku pa o le mea a oi kanga ka oi kongo le mental health o le ala man nga me manga oi i o le kulanga nga le ma ko i o le so songi mo la ko e Ia malo sau noa le malu pe o le ua e tō lau mai ia vaenga i o le au health professionals o le vaenga le o au nanga ese ia o le o lo o ngā lulua i tonu o le mental health services po au waa ia o le au nanga o lo o whaatino ina ali le fesoasoani mo na i o tangata a o tonu a ia o le service a ia o tonu a o le mental health o le tele i o vaenga ese o le mental health e ai services o le ka o le inpatient Peila o le vaenga le o mai tau fia, le o mai ei taimia tau fia ai. Ia ai e foi la services e ta o community services. Ia o service la ia pe o le sa o ngalue ai o pe o le ngalue le fionga ia le malu. O mātou la ia i le community tusa a whaapea wa whaasorosolo manuia le vaenga le sai tono le inpatient. Ia na au mai le i whafoi ia mātou ia le community. Ia tusa la o le mātou ngā luenga. Ia pe o le wa umanto lau mai le fionga ia le malu ia Rose la ia pe o le OT, occupational therapist, psychologist, peer support o le nurse. Tusa la o le matawhaioi la mātou la ia. Ia o le olo e asiasi ia le tangata mai ia malona ainga. Ia mauti noa o lai solonga le ngase i tua le fale. I o tasi voi la lea au wala i mawhai ena wheso o tai ma le ainga. Pea whapela o se ainga Samoa le va ia ita la le o Samoa. Ia o lina e mawai foi le wheso o tai inga e mawhai ena i loa tele isi au au nanga. Ia au ia ina ia na isi o tatou tangata e va ai vaenga la i o palalangi o sainga o inkia. Lona winga e tala noa ai le ingilesi Le tele la ia o winanga o le watu ai tonu ia whaile ngā luenga ia toi o mai ai le eisi ava noa e tala noa i foila le mawha ailoa. Ia isi au au nanga ia leito tonu o le au au nanga ia pe on sau noa le malu ia o lo ia le service a maoli o ia le service a tātou Pasifika. Ia ma le ano la ia pe o mela le mawhaina fesota i ma NGOs, lea pena saunoa le malu ia le o vaenga le pathways, ia ma le NGO lea penina. Tusa o le ano ai o fesoasoani e le ito tonu o le mental health. Tusa le o mai na i o tatu tangata i tonu o le mental health. Ia na whaapeala ia le na o le atua i tamai service lea o. Ia a le o iloa e le tatu atunu. O lo o tele isi au au nanga i to tonu e mawhai ona wheso o tai i la tau pe a fesili. Ia o le fesili ia i le au au nanga whamolmole mautewhia maua le Pasifika, mautewhia maua le ngangana. Ia ia i uma o tatou ai a tatau a ele malu. Ia i uma ai a tatau o nai o tatou tangata e maua umai nei au au nanga o lo o tonu o le a foi nei o le mental health. Ai o te toi whapia tuala i le saunoanga i le vaenga le o le peer support specialist. Pe ona e saunoa o i la tau ia sa maua mua le ngase ngase. A lala ua
pe o ta ua le whaperitania they are living well with the illness. O le ua mawhai pe ia o isi ngase pe o le suka toto mawalunga ma isi ngase. O la le leile controlling o ngase. Ia o la fwoi mawhai o na whai ngā luenga ma tausi le ainga. Tusala o le vaenga la le o le peer support specialist. Se le tāua le pāto le tatou ngaluenga, le malu. Wai, mo ia tātou la ia le tau te whai atu ai i tatou tangata i tau te vai. Ia inu lau whala au. Ia o le mea le tau na whai, o le mea le tau na whai. Ia, o le vaenga le peer support specialist. O lae lau te iloa le experience lae go through ai le tangata le ngase. Wa fo o laua o la sa ia i la tau a le wa malolosi. Tu sala malosi tele mata wal fe le message o le vaenga lea. Nga i le mai. Na ilo le message ka ata tau ria ele ia afia ngase na o i tātou o ni au na o le tau te whaatinoa le ngā luenga. Ai ava alua la ma le peer support specialist o la tau o la sa ngase a lewa wa soifua manuia ona a la sa maua ngase. O le vaenga la ia peini ave fe au mwhainga ko ngeki le ko neti le gap. Ia. Ia lau sa noanga Ioana e po lau sui tāma le ole e whaoa oe. O le ka ua i o le ka ua i o mukanga ruenga lea o le susoangi le kongo le mental health. A wā fo i o oe mau ka ke le experience nga se mai o le mawhauwhau. Se ngase mawhau. O le maenga ia. Mo fo i mai whainga ka maki ngā o le ngase. A whape po i la e ngā lulu e mga i o ka kokanga ka e masenga i o ka tō tangata Samoa. Ka Pasifika i whaapika ui e boi ai. E ke e whai mo fie i o ngā lako kalikonguinga. E mo fie ngā lako kalikonguinga. Langa fo tangata ngei lako ke ngā lulu e o le ua fo i mai ai le mai. E mo i la ba o la e ua malolosi mai ingo whala a ua aunge koe a whainga pate o la i ai o lako ke le lo lako experience mai. Ma kalikongu fo. O i fo i nisi awa lo le mable nga koe mangui ai o ka kokangaka. Ile o le service lea. O i fo i le mame nga koe mangui ai o ka kokangaka ma kalikongu ai ma muri ka i konga fikinga. Konga fikinga wa e pia isi whafika uli le o ka kakamo. Che ku ngā whala au. Ingusu o ngā whala au. Ko anga ka kalo ma oi vai mele mai le fa o le fa mele ko inga ma uli le o le fa inga vai na au e fa me o le lau le si e po le o e mai le ai o le fa mo fa ia ku ia ko fikinga ia fa unga ponge ko fikinga mai ka ngaka o ma ua ka mai ai paula i o ka ngaka fa ia so songi ka ko kungu di kulanga le awa fo le sa ia le mai ia o le sa ingu ma ka mawhai ko anga ingu whala au mawhai kong whikinga o mali mea la ngā ma lo losi. E sa oa oe o le sile service e se ka ua kongo le mental health e mawhai unga te sili pe a pe mawhai unga o le ase ia maisi a mau au nanga o le ngā lulu e man mental health a o mai e mai fo mai ka mawhai e te sili a ole mai e te sili o le te sili e ke ilo ai se mea ma le te sili fo e ke mau ai se mea wa ka ko kanga ka ia ngai sa wa fa ku fo mai pala ka fo mai ku lunga ia pa te fo ma a le ke le ia te so so ngi fai nga fo nga access ia nga tangata yon Ia, malo, sau noa le malo. Ia, ele lei foi la le tapo kalame i le tate i lunga o le vaenga le peer support specialist. Mo le whala wiloa atu fo i le tato atu no. I ele whapea a maua loa i le ngase o le mawhauwhau whapea wale ise lumana i wale ise si le si step wi lumatu. Ia, a le la ua whafonga mai le atu no. Ia, o le mawhaina tato ngā lulu e whaatasi ma i lātou sa maua i le ngase a laua wa soifua maloloina. E wia o lae ia lātou tonga fitinga a laua malolosi. E te le avanoa e whaafai ngā luenga i ele mental health ia
Mm. ia le service ia tatou tangata. Ia wa Mm. e pe o e ma e lo mo mia tangata sa mo e tono le au. Mm. Ia o le mo mia foi le o tatou peer support specialist. Tatou wa Mm. sa mo wa afia ngase ala wa malolosi. Ia o le sile Ia a wala e mawhai maua ona. ia Ia ngā na luenga kaunga. wale Mm. le anga i lumo o le tatou atu no malama E mole. i le ngase. Ia pe ai sei sima taupu taua e anga i le iloa e le tatou atu no ona access mai i le Mm. mental health service te toe fia saunoa ia i le malu e whai ua i tapo Mm. kalame. Talo o ke koe fui ai ku e lau saonga ta male ke mi o sola le lau saonga ne au ne no foa. Au ne no foa i o kato a inga Samoa i o tato tangata poi. Ia e pasi foi o tato tangata Pasifika pe a ki kilo kuloa ua i aise mea o sui pe i aingi winga foi e sane masangi ai ia mo sesi o whanau po sesi foi ia a mole a mone no foi e kau ko ngas ili lole fsoswani ili lole fsoswani ma ai le fo mai fale ainga ia pure o mai e mai e le mako ofisa o mai ai mako makanga luenga ia pure vili ngu mela ua uma o ngafakula ngai ngai le afo ele so fo malo lo inga lo o lo uma fakula inga fai o ngabili mfatela no i dai se te so swangi ia a fai o angi me ko i le pe ngo kala ngoa ko ke so le saunga le mo le ainga ai engi me wa kirkira ko ngaka le pe o engi winga fu ia wa faari mai e le masangi ia mo le saunga le mua ia i e office o leo ia ngam fai po leo nga fai li po ke leo o mai i mako makanga luenga ia fai leo sai di linda ma mo ingi ko fitinga mo na i o tātou tangata o amaka o ngā awhia ma whau ia wa awhia hele fo ia ai ma whau ia i whapika au leo o le ma whau ia o se paula se kala mun pola se fo i mane ka whakakaunga nge kula o le tae au i kau kua ngā i mo ngai tako ai na pia ngā whai aku o lo ke lea mea mawhai o ngā o mai ai ma whiwhia mai makana mai au i kongo le mental health service e le aua le mawhai ai o ngā i ai mō kako laf tangata i o ngō le kaimi o le whakuku i a misi kaimi ua mai fwede kukau se lengi o le kongi kupele i ai mō le anga ngai o le lofa i le whanau po le lofa se sila inga kupu lo le whanewe lave i a whangai o i loa mata i le fufo ia Ia se kari atu lea a basi ia malo saunoa le malu. Ia sa o le ia toe whaapopo tua i lau saunoanga o le pe ona tata ua mai le amatanga o tapo kalame. E se le tele o awala e mawhai e le tato atu kari nuu na maua le awaunanga le mental health. Ia, pe mua o te tonu o le ainga, tala noa i le ainga, ia, sa ili fofo i lau whaife au, pe awha pea e mawhai ona sa ili whaife au, ia o le GP, ia mawhai fo e ana sa vali mai o i le au nanga, ia ma isi a au nanga i tonu o le mental health. O i o le si au nanga le tele i te tonu o communities, o le Citizens Advice Bureau, o ina le si wa ele ai a se library to tonu o inei au kilani i to tonu ai o New Zealand le tala no atu ai ale malu e ia ofisa ia o le Citizens Advice Bureau po le CAP in short i o la ia nai tangata whainga luenga la ia ai pesili fo ia e mawhai a fo ia ana la ta ua mai e mawhaasino mai le numero telefonia e bili ia o le whanaunau ta inga o le tapo kalame lau fionga le malu ia o le tala i atu le i le tatu atunu. Pe on e sau noa, a wale no foa, o lo o iai fiso soani. O lo o iai fiso soani, o le tele o fiso soani e pule a o i le po fele fiso soani e te fili ai. Ia a pa wale le fautuanga ma le fionga ia le malu. Ia wha ama mafa ale a wale no foa. Wa ole a ala na o i le o onga o le o onga la o le leo. Wa la ala na o i na ma vili leo ma le ia i o leo.
Ia ole no foai ma le sa ili o le fesoasoani i pe a whaapea ua vaia se tūlanga o suinga i le ainga. Ia pe on sau noa le malu o lo iei numero o telefoni o le o valu se lau o lo iei foi le telefoni tasi fitu tolu fitu. Ia whaapea foi website wa o tofu mata to ma laptop ma telefoni e omi ale malu. Ia e foi le a po e ngumela mo le mo tulang talabo. Ia. Ka foi nga fo bang fa ngumela ia ni mo iai mai tsu fo malolo ia fa ma vidi fa suka. O mata upu tā ua sa tala noina, e tele a wala e mawai au nanga le mental health. E tele foi a wala e mawai le fisosoani mo tātou tangata, pe a mawhatia le mawhauwhau, e pe o le tala noa i a wō, a inga, lo whaife au, malau GP. E to tele le au whainga luenga e ngā lulu e tutono le matanga luenga, e au fia ai peer support specialist, o le whaata waina o le sao o ila atou o lo maua i le ngase i tutonu o le au nanga le mental health. O lo iei numera o le o varselau, tasi fitu tolu fitu, websites po penga tawhailangi ale matanga luenga ale soifua maloloina e maua umaifa a matalanga tāua. Whaafetai lava mo le whaawanoina o lo temi tāua e te whaafafonga mai ai i le nei Port-Kalame. Talitonu wa yese au ngā o whamatalanga mo oe male ainga. Ai maise ua whaamala malamaina nisi o mata upu e whaatatau i le mental health ma le mental illness sa e fia maua i eise whaamatalanga. O le whanaunau ta inga ina ia whalau tele lo sila fia a wale wa aia o lo lava soifua malo loina ai whaapea le whanau a inga ma i lātou e tā hua i ate oe. E tele isi tato mata upu o le atala noina i Port-Kalame o so mai. Wha moe o le a e toi whaafonga mai. Manatua, there is no health without mental health. E le ato atoa le soifua manuia pe a le maloloina le mawhauwhau. Manuia tele tau alumanga o lo waso, soifua ma ia manuia.